العمر يرفد السثيمير يا صغر صيف يا صغر صيف يرجوك موت غريب سون العمر يكفيهم كل شي غير السواد ميديوث الشيطان ذق ذليذي تتسوغان ولا ذق وسط زيرين يجري غبدك جنين ولا ذق وسط زيرين يجري غبدك جنين أيكو ما تجفدين ديما ذا زيادة تمثال يا صغر صيف يا صغر صيف وجوه داموت غريب قريث وفي الدنيث يورد يرغول موثا سن قريث وفي الدنيث يورد يرغول موثا ولا ثاسر مثلا قضيث ذي الفغيس كان يتعشى تكسل حاجة في ثواغيث السلسيت مذليث تكسل حاجة في ثواغيث السلسيت مذليث أتحسدي ولا ذي تركيث وذم تلويث ثغفر يا صغر صيف يا صغر صيف يوجو داموت غريب أقرينا يس فوالا كيما الخطر نون خطر ثاوشتاكي محسوب تدو لوك ذوايا كيما كنت نهضر ذا إمي سميتها كان le grand chanteur. L'Algérie, tout d'abord n'est pas arabe. J'ai eu cette chance d'aller à l'école, de comprendre mes origines, de connaître mon histoire. Parce que depuis les années 70 à nos jours, l'école algérienne a produit des mutants. Moi, j'ai eu cette chance d'être né au milieu de la guerre d'Algérie, donc accessible à la langue française. Je parle à peu près, du moins. Donc cette langue m'a permis de découvrir mes origines. Je ne refuse pas les autres. Conquérons les autres. Parce que l'Algérie a ses diversités, ses différences. Malheureusement, ces diversités qu'on pouvait exploiter positivement, ils les ont transformées en différences béantes, négatives. Aujourd'hui, prétendre en Algérie qu'on n'est pas arabe, on évite pointer de l'index. Ça y est, il est séparatiste. Quelqu'un qui vous dit « Ah non, je ne suis pas berbère », ça passe naturellement. Moi, je revendique mon algérianité, mon histoire. Je suis algérien, je suis né en Algérie. Je ne connais pas un traître mot d'arabe. Je suis berbère, je ne suis pas arabe et je ne suis pas obligé d'être musulman. Ma mère, mon père peut être musulman. Merci. Moi, j'ai le droit de choisir l'ensemble. Merci. Merci. N'a pas d'histoire propre. N'ayant jamais existé en tant qu'État jusqu'à
indépendant. L'Algérie n'a pas d'histoire propre. N'ayant jamais existé en tant qu'État jusqu'à l'indépendance, comme le rappelle Bernard Lugan dans son livre sur l'Algérie, l'histoire à l'endroit. Son voisin, la Tunisie, est peuplé de descendants des Carthaginois, qui, derrière Hannibal, firent trembler la Rome impériale. En Algérie, les Berbères, qui habitaient les zones montagneuses et furent les véritables premiers occupants, sont devenus une petite minorité. Ils sont les descendants de leur reine de Lorès, Caïna, qui se battit jusqu'à la mort contre les Arabes omeyyades au 7e siècle, quand ces derniers passèrent par cette région pour aller s'installer en Espagne. L'Empire ottoman, après en avoir chassé les Espagnols qui étaient installés à Oran et Tlemcen, a occupé le pays de 1515 à 1830. Durant cette période, il a laissé une grande autonomie à son régent, le Dey, qui contrôlait son territoire avec l'aide de janissaires turcs, c'est-à-dire de militaires turcs. Il pratiquait la piraterie et l'esclavage des chrétiens, tel le corsaire, né en Grèce, parce qu'on ne le sait pas, Khizr Khayr el-Din, dit Barberousse, qui alla dans un de ses raids jusqu'à hiverner à Toulon avec sa flotte et deviendra plus tard le bey d'Alger. Enfin, à la colonisation turque succéda celle de la France pendant 130 ans, suite à un coup d'éventail du pacha turc d'Alger contre le consul français Pierre de Balle. C'est donc une erreur de croire qu'il y a eu une nation et une histoire algérienne, puisque sa première expression nationale a été la guerre d'indépendance contre les Français de 1954 à 1962, dans laquelle, il faut bien le dire, les chefs algériens furent appuyés par les Américains, par les Russes et les pays du tiers-monde. Ceci explique pourquoi cette guerre est la période fondatrice aux yeux de ses dirigeants et de leur parti politique, le FLN. Avec eux, l'Algérie vit dans le souvenir d'une guerre idéalisée, dont le petit nombre des combattants des wilayas de l'intérieur, qui ont véritablement et farouchement combattu la France, a été remplacé par d'autres, ceux des armées de l'extérieur, qui n'ont quasiment jamais livré bataille, et auxquels se sont rajoutés une multitude de résistants de dernière heure. Leur nombre a proliféré après l'indépendance, comme en France en 1944 après le débarquement. Et la gestion de ces anciens combattants coûte fort cher aux finances publiques algériennes. Voilà, donc تن لي réseaux sociaux ويبغى انا يحفظ l'histoire تمورتنا دونك مدينا حاشا لانديبوندونس كانت لا كابيلي انا كوني سلكن خاطر ويكي ودوسينا خ من الوقام ودوسينا خ من عيني نهان ويكي هذا ندافع على السيوضن ايات مثلا هذا ندافع على الصوت النقاط ويكي بريزيدون الجيريان هاكي بوينتا اللي في البريزيدون دالجيري هذا إذا غدا استنى استنى شوية استنى درت الشاب الجيري فهمي دري من تورا لي ديبيتي الجيريان تروحون باقي لا ديبيتي تورا راه كيديفوندي هذا وقيت ولا يبغي يدير فوا يبدو بالبريزيدون انتخابات اما كاع مكلوشارني نتبونا مغرداني بالكركاره ولا ما يقبيليا انت تبغى ما تسيوضن باش كنا برين باش كنا هاد نقولي هكا باش هاد نقولي هكا عسل ذا قولوا ذا مشطوح حراقه داخل البحر هذا ستون فوتو كاع الموند كامله توالينا هذا مثلا ذا قولوا ذا مشطوح ذا بيبي داخل بوامان هذا ذا بيبي غايت مثلا ولا ذا بيبي يحار ديك السنه يبغى يروي البلي فيت بوسيبل الملايكات اقشيش مشطوح هذا لا فامي نس ما مروفين تغمى دورنا راه دقيقه
هاكي ديال ايطاليا والسيد ديال ايطاليا. ما يكون مثي كاسمث كاسمث اي ناس ماشي سقارنا كاين صاك بوبال وتستحبث وتسنح شممت. هانو السيد ديال ايطالي تلبسو تلبسها كابيلات. كون مثي ثمور تقبيلي تتكاسمث تكاسمث الناس صاك بوبال وتستحبث وتسنح شممت. اشو تقصد حوريمت اشو تقصد بونديل. فوالا توت فاصون وين فانا دي ولا كل شغل كي غاسنا زي فيسبوك انا دار غوري الريزو سوسيو لي ريزو سوسيو كذا انت كي تفرقاتن بارطاجياتن ايا كنت نهضر الدنيا كان حد حنو في اللون. كنت جا كان دير هنا ذي الخير. ذا كان يزمر عاون دينا سنمرتن وانا حد حنو في اللون.